Kalau orang cuma tu kau buat tegi constitution, gaya buat kita justification orang yang cuci, kalau kena. Hangnu ka benta jong ka reservation policy ka bompat ya tentu buat constitutional provision. Ada punya keren ya baru di ruling jong kod buat ka policy ka jong ni. Habapun kicakala ya tu. Buat kedai katahi kanong rim basadon kalau department ro apa sekretariat. Lada mentan tadi pin pensiong na yun gitu. Natakataw sa doon kilo. So natakataw sa doon kalau department. Nang konflikt ba policy ke jongi kan dia hakata kadur bukan dom netungko. Hi kaba kamso thamula long kidon ki minister ke ba ki pick ki choose and pick ki jit ya kanu ka good ruling ke belong an February ki kin keren kin ya ki good ruling ki belong this February ki kin keren. Dikata ke pemlong pe. Kasum kur ko ka ai ti ka green layer. Ki le amno ya kata. Kasumkot ko ong ba ki schedule tribe kan ki schedule kas na ka way ka state kinomla ban claim reservation policy cha ka way state philale ang no yel ka schedule ka kasumkot ko ong wa pinomla ban wara reservation within reservation phile ayu ta kasumkot ka ong bagarosta kan implement prospectively balai hibat di phai sadin di pinumla ban choose and pick ya ki constitutional provision lani ya ki good ruling ban apply ya ke balong February ban ignore pat ya ki way ki bom yakam ti kani kedong ka la kata ka jing dawa ban penkala ya ka reservation policy ka denom de ka ding kata ka chong ka jinglong mechot ban handle nadami ki minister kum jong rakam ku ba ding tika kalading ki teringi don kam ye ki minister ki belong mechot enough ki ban keren ya kan ke kam da ka jing yo jingai ki kam ile henry le yo minister biding ki kalading hi lada minister daladi ulaing ki state ki haping ya di kalong ba ai ba kan ke kam kamadi ka ding ai kamadi ka rekum ka jam riupat ngilong prepare lupa ban handle. Kaya SYC kalau prepare lupa wat bandawa lah kajong kahnyo trip lan lani kasih jen state. Lada melak su penbek. Kita ki seng acik ni ki seng iu gitu yang bangikwa banyak keren. Banwara no yang kata ke winter capital apa garo. Ngingi kwa banyak keren bahkan dan no artli ki budget apa jong kami clear. Ka garo hil budget berkasih jen hil budget. Ka resources bami na garo spend ha garo, ka resources bami na kasih jen spend ha kasih jen. Ngim tre ban sim ya ka resources naki nginom air si ana ya ka resources nangi sini ya yang ini keren balai pindah keren tang winter capital da ka resources ke bami na garo hill spend na garo hill sapadan kap ke bamon rena sim ya ka resources ke bami ka central resources ro di ban proportionately divided ka kum ke jing he jong ka chaka ka kum ke jing he jong ka jong ke jing bun pai amdai tang maki banang lada pikwa ban ong ba gide ban yat hakal ti ban separate no ya state ngilong bal koloi kumbong let's start with the budget let's have two budget garohil budget kasih hil budget umilai katu ka budget ke jong phi di phimi kan no ki tre kan no ru kamile ka resource ke bakolek MCL ru kebadan nyo pusan persen ke ANCT lo spend situ beli ingin ya du nong langi ru sini dina tak tahu nyakwa kan oh bahkan ni ke kam ke bakia oh tadi ke belum sensitif ni ngitip ya ta ringin handle ya ka hakata korkom ba nila ban solve ya kan ke problem klem daya iding dan rila da pikwa ba iding om dei banang tangki ban iding ngirung inang ti pikwa ban iding tengi kwa din rei nak terong yo bang ya pil khamtam ya ki minister khamtam ya ki legislator bat kumju ru igiseng balang da de ki igiseng balang no kolong pa kani ki kam ka bakhia ka bedan khmat jongi ngin persyang ban solve ya kan ka kam da ka jingas tu jumot da ka ba reason la ne da ka ba pensyong nia akhirnya ka rukom om dei ban ya iding om dei da ka ba su ya keren lamwir lam tham yo kapoi kading ya ka bang yimla su ban penlip sendon